Ni bwega Samuel na Mutegeri ni tukuromborekeri ni untu bwa thina tia kimitambo ira twithirite turi nacio indi ni twitete na mbere na kwithirwa tugitegerera untu bubu na njira ya undene kenda gutigira gutigintu gikugwe gikwithirwa kigurukira kiri mantu jege kimitambo tugitegera rugono rungi gatukare ukiri kaunti u ya Tharaka Nithi aria mwekuru uria urina ana bathatu kuma Ntere Chiantumu na ndi nethiritwe akirikana kwithirwa akiriteu na gutamwana kioro na kuririkana rĩrĩtirio igita rĩa were mbere kwithirwa akigita untu bubu indi ni karumenyeria mwekuru uju urakinya ni ntigwa nethiritwe akijukirwe tagarera kiwatho na ekuru bethro bakiuga ekauma ni abatere kwithirwa akijukirwe tagarera riri nikenda ethirwa ari kionaniria kiri antu bangi tawe Mati Mugambi katumenyithie nkuruki Changa cha ikyo kirere muchieni wa Leonard Nkambe mbari cha Kathuri wa Ndiaganga keri gicigo mbunge kya Mara mwekuru mwekere nture nwa keri kanaga kuruta kana gatari gakuru na gugata kioro tugubo gukire munthi kiogolo au tukuri no kandonela itho wantureria ejo wa gwakwa ntutika gwikula jana wakwa no wa ejambira mwana kiolo ndamuri ni atia ambia ni anatele mwana kiolo ukothi ukone mwana kiolo nyunki na mwana kudinkithi uma mwana kiolo ndauma unde manoko aenda mdinda muligino anyawini atola aludile ambila wetewe alutanguo jionde akana ambila tewe ndamwela pana nukuonekana ni gweu kana kauga kuma na muko utwa mwalirie muno agikana gakiuga atikae ona kauga ngikae barabarani tikae lakini tiyo ni tulamenya ikae nundu alai nanda na tutamiona gegolo kwa gusatade nilo aumagalire na nilo adile abanga mibango eu otuko alutakana kawia gekira kiolo Lendia kawera aura nwegi na watwana tuthatu na mwekuru wa Ntigwa kuma nturanie aririkana kurutarie mena gutakioro kana kuonekana tugo bagukira muthenya we munthi na riri ritaririe mere akere ambere kuruta na maunto mau marekarekiria tekariria mbele we kuluthabu ona ria mbele ngwisi ria mbele kabisa bilite mwana kwa sukulu no ndathite ndethira teto wala gatumbe nikalukire tene ndethira kana naenda sokwa wetu laluria onto hii ni kazi ya mezoea ndasokwa wetu laluria onda ndeta gino mwe onda mlaijone bobobu yange tini yao kila nkuona ni aibu twene onene muno thinu antule no muko uno ntunoka gakana na karudo kange na ni muonoku ndugo gwala dire ambe ayokirwe gasheria kanini punishment kanini one tewega kuluda turacokire na twamera ntu ni arambiririo au kombuliti na ntu bakonaga mbuliti ngeke mana na magulu na twamikichua kana kauni kae kari rira rithuritie kurubanturenia Kathuri ni bariuga kawera riritirio riake ria mbere na kwogwi mutugo amenyeretie na nontu na gwatiru iborichi akaja kuma kaba kaomba kumukanika kenda gutigira kuthimira au kirwe gasheria kanini ona kwa ombeka athi na au akirambua nontu akarambua kwa ombeka agalulanirwe na uchuka eje mugalulanie na ika ndegwa ndathura ni ndeto yu na kuringana ndegwa ndathura mukuwe aturuthite wega ni aruthwe ugwe gwa kapa ugania ni aruthwe bu nuntu wa gutusambithia akatusambithia mujwetu na ntarona mujwetu kutarogya nuntu tabukaire engimenya murume agukwa na kina menya kwenda kuyana na bangi eja kuthia kina mutasindano agaswakira twana twae emu mutasindano kiongera bariuga akawera rukwimba nuntu twakare na thinera nene mono nuntu aciari banthakere mugurite bari na inya ona kerwa atina murume twamuna mwana terwe thika na maunto mama atikegerwa kimenyaga atina mwene atige maunto mariko atige maunto mama no yate gujaga mezoea te ambele te akeri na te akaratu na tutemenya gutala kazo te ateja kwa wau kiripotera Wero TV kuma Kathuri ni kiri gicigo mbunge kya Mara mbitagwa Mati Mugambi.